did you make the bro? I'm on my mountain now, and then you see a dear right. Any ababe pien cry pen, everyone cry, papa. And Yatiasi one cry, Malatajo Muana Kawadri, any a debra, Newman College of Nursing, Adaroma, any other Kawadri, Media Debra, one Newman College of Nursing. All the placement as MBA, Bibia the Naquam Kama, Udru, teacher for Kukudam, campus, he said, the ja, a teacher for us a bass near dear, open nurse, papa dear Trema, a Newman College of Nursing, and now one exchange program or US, Canada, Australia. Any idea? There's a Ukokusiadia, Nadia Makoyema, to be bearded and Aquam Kama. Yedi Como, and Nay Bumai, and Uti, now and somehow do Aquasua, May when Yedi Hunkomo. Free SHS, no one say, Nanado was his candy and they can be as Rabella and the cast no never placement, and I send the jar. What you know, saying, Galam says, and Semia Bosumi, Siena Baya, Yenya Hunu the Aquay, Galam says for us about force, or Mom Quamum. President who am Makwama says you any assassin, and also a man for a moon say, Wamati, Crassi, Pagalamsi, Samaka Emrao, and I say, and I'm Jomni Bisagalamsi, Musuni Medway. Now, we ain't like a honey abu mighty, ye bet the young come Amana ye, Menama Branch here and the Fras here, your Fras Eldo, Forbidden Fashion Studios, Eldia. Pacho Devi. Will be the other show. Nakasa Matadebo Marco to a show. Matia Fras, Pacho from Isaac. You Isaac, I mean, Nim Sabia would see news. There are some more cost of free such as in some more, and they told you Levia Sababium, just some no also. Sabia, Fiasama Bay put Abacabia said they're trendy. They're trendy. Me, I saw Cabia quite a bit of watching. Yo, Eddie Canumi Damasi. Like I said, free SHS ni rotary ni asem. That's on the time I'm able to meet news work na interview obi na osi and then I bind the 20% of the free SHS money or the Bema all the SHS in Ghana, and I was like, wow, if this thing is going to work, then it's really good because free SHS. Kano kranka 50 no me release but ministry na say. Afa no mo frase school kran no mo hu de padodo. Jo mema mo 20 ans o mo de aka na so so. Say et sade say ende bibia eyen kakra. Enti aban this way there. Me gidi pass eye na odibeko ewiye sama Ghana ayeyama yenyina. And network road to assembly. Interview man this or Sundays or see you road to win there and other bebane and other research now. Because Ebia say senior minister say I will Emrano home, Rano Edia dance yes, I want to be now can sequem. Emraso the no nephew or no about say no name Seba force so I will be a bit yakano and no Sakraya Bemu. Say etisa na nasu yes like Ebia me na me yaka assembly yes sa ese nyamba ne example u tiasa tun e na wo kokumasi ama wo ka akose wo kwan e na me kuta to winka ba mi wonkra e na ma pre me say wo kokumasi na wo ka e na me se o member what I say na sa wo usika na wo tia no me mfa so ne se gise wo akope obi preference na emra de won tumi nkasa o ma semra e ma kwan se tua na o ka say ne yemefa u company no ntumi nkasa wo nko say we this can hear then the nipa no be ka say ebia bebia wo kan ko sen ewa okay sam keka kwa ene obetimi atere na dwe ba nya sa na be ye no me da se pa me nia be ma ye to aye nkomo no so na ye di mama me ne mama nkasa ansa na ye ni di nkomo de ade a mama bakwa de Yankopɔ Adom. Yo, ya fra say. Agnes Japan. Because ya to ho. Nyame Adom. Ye bisa say niam ekoso news mu ati be free SHS ye toyin levy galam say afia hwa akra nkomo abade ade ani na e trending e da wo betu yefo ana yakoye dim. Ni nyina say eba ma ye Ghana fo nyina. Na e Ghana say ye ma ye nyina. Enti ne anya de ase ye. Galam say sensu, ye nchiri ma ye be o beda nya nso no bia no. Enti say eba na ka so si so timi si an we say high. Me say me achim ni na akọ achim kro no so an nso na no ma ye asas no. Asai
enti the betimi agina na aka so obesi an kwale so betimi sia ne kwan mu na yetimi de ye ho nyesa be ka be kran su efra botira baga na ha ese se be ne sa enti oka so ye de betimi ma na ye wo so mu ne adwuma yo na wo tonkosua no na adwuma o ya no onya dai no ende enye possible sa enra ye wo mo na wo ba na eno ho na ho kwa na ense omutu na wasase ase eni nya wo pese ka eme ehu nko ma yehu no ma yehu me yehu ana wo timi no afu o ma ma ne show because anu kwa ma aduane ye ye kwa ye fine just some jama ne show no mo yefu ani so yefu a obe ye skedi so ye cabbage fa be ye skedi ade be bia ye betimi ato ama wo na wo nye ne mo sisa obekotu obekọ sasase no wa o sase o sensuo o se bia organ asese a he ne be fa bio so tiase nti o se ne de etimi sia no kwan na me impress ese etimi sia no kwan na igana ye ho to yen enye ne kwan na ye adwuma a wo ja obenye sika se sika ko mo ye ho fanya hye omo de huhudie ni kro bi sen oba be di sen oba be di sen sika onye ne bebre no ode yen kwase ade nti wo bro mo je ne se onye sika wo so be sika oba ne yie mo otime de ne yie na wo ye ne fudo wo ne fu wo ye ne yense nti me de me before the presence ne ye ne so yes me ye dala se papa wa che na jo se de ekoso on de woni problem kra se how e wo ho ma me ye fra sai me di sister fi Ghana bako de oh nyame adom wo se de amamu e bo so me ben wo twe akoyi a bibia dada na kwam kama oh nyame adom e yara me say anti oh say me say ye me ba be ko free SHS yi so wo sha nka ye bie abatan ye sika sam ne ye ne o ma ne ya na e den enti se nyame adom na o mampanyi na adodan kwa abase obeboa yen am say martin de ye ni je ho e na de eye me dekora ne say a true challenges man kwala no e bi say wo ko school na unsua de a de abai kire ye say ye boa ye ma no na wo mo ehwe TV ni niama no ye ma ye ni ko wo mo ho e bi say wo pass a ono so beta wachi enti we ma ye hu say ebeboa ye bi say nka ye bi mi ko tu aba 10 million na nyame ya adom na mampani se wafa am say 10 million metimi dia me wasase bi kura metimi dia etwa blog bi na me dia boa ne ma ntimi hu se ebeboa papa nti nyame mo ano na ontumi nya ne chance na bibia ngu na kwan mu fefefe bata for so mani age se na free SHS ni be frase e wo eye enkran ha ye ni dwadefo no a e na edi nkomo opese o ka galamse abra beto aso na ye fa galamse de no e fa nto aso ma me se aka ne galamse obeka bi ade uni mo bi o ye galamse oh me nimbat ye yi wo news TV so ma ye nyina ye hwe no kura se ye hwe galamse na enye ye nuanom adwuma nko a asai but nipa enkwa ade bi a ehia ye nyina sese ye tie se atoye nchem bi ba na ye obi wu a ya yem hyehye wo mo se a driver for wo mo twika kum nipa de bia ni so ya yem hyehye enso so lo mo kro mo license wo mo nam kom driver de wo kɔ no enya na adwen ne so ko wu ya nkwanhyia na hyia no sa na wo so adwuma ne te we de wo kɔ ase ton wonim de wo ase entimi mom de galamse no me fo aban so se wo mo nyai afen so nsu ayenom se no wo mo ka wo news ma yete ase se beto me bi no enchiri man nsuo ne ade ho be ye din ama yen am se wo benya wo ho na ochena ye maye abai na nsuo ayedin ne ye nya bi ne ye ninam krofoforo so ko pe nsuo a am se ebe hadwen pa entimi de me fo aso sa aban moa na ye nsuo wonte ebe ma ye nioma ye dua ne niama no betima ye from ama nuane ne ade aba nti adwuma bebre wo galamse sai a wi asensai wo betimi de wo ho ahye ba bi me da se pa wo mo se nipa be 3 million ene ye adwuma ne wo madwuma sai ye nipa 3 million de bi wo m de enti president akaso wo be ye ne kama enti wo mo so wo mo hwele nim so wo betimi aye ne kama na aba ntem wo enu ti ye guso ya de kan wadwe e de bre wo Ghana for ne ani omu di nkomo efa de ekoso wo man mu wo be kasa pa wo ye Ghana ni ye fra sai ye fra mi de me wo malata he ya yo wo ton dai me che bayere yo na ne bayere de say ayefo kama wo be ne
na de ma ye no hwe ye ka kese nkola wo mabon no ya wo man pass papa no a ye bre ye pe placement o abon obi wo ho mbon ye so nim si de nti yesra ne so nya bibi mfa ho man nti medam ase kwase ma betum wo ha se ya meka kese na ha mepa mi bisa se ehefa na mekwa kasa e bia de aban ne beti ya yenso na o ba tworo bia na me ba tworo bi onya asan oh onya 31 ba onya school ye oh na se bi enura se no obi se obi anya 45 so school ba me to be ni ho adanse e wo musa nso no se me ba no check ye no se wo anya school na wa bo modern se bia obekwa kwhwe se obetimi anya bi afa na me ne papa yetu ho anamo enti no ye hwenti aban so ommo aye yesre no me das papa wa unya 31 na aban betimi aboa because minim say ehye wo ho a wo tie say wo mo aye place wo mo akalo so wo mbehwe apɛ baabi e de won so ahye ene ade anti awofo de bi se yesre mo adade tie bia na se nkola no ko school nti won no mo no mo ko bi ma me France e frame Naomi ma me Naomi free SHS aba ampa yate na hu ne say placement se mo ekoso kola ni bi wo ho awofo na ni wo ho na so wo ho so ye de no ko defendam obi o ye oba ye de na ko boy school ene ade bi so nya placement mi na mo ministry 70% de ye place wo mo 30 na aka na no aye sem de jai me pa cheo me de me mani de o ma wie school enti no me nim emu we bebre ameka se meka afa hu sense me ma no ma wie SS enti so free SHS we nya ho fa so ai ma nya ho fa so na mga so be wo kura ma watumi anya ho bia na me nana no mu na ebeba enti me bisamu e kire mu da bia mu a enu achi adoton ne niam ekoso malata me hu se mo ha ateche pa ne ade a wo beka de na ateche ni de ewo ha enti yesra ban se wa bei ataso de ye tu ye pa enti pa ne chew wa bai ombe hweye no nsiesie dwa no emma yen na bibia anye fine